Gugu lapha kokungubana. No, Majeli. Mabani? Majeli Sibongo. Majeli. Umjulu wakho uMelusi wahamba kuchiya. Melusi ngishiyile. Melusi uhambe wangichiya okubuhlungu mntanami. Ngoba ngithe ngihlezi isekhaya ngizothi umntwana usewele emgodini. Ngazibuza ukuthi kade edorobheni kunemgodi bani. Imigodi yagejwa yachiywa kumbe imigodi bani. Nxa ngile kangazi litho mina njengoba ngitshela ukuthi asikakakhutshwa. La ngizisela ukuthi engxenye kumbe umntwana okhitshoza phuma ephila. Ngizwe umalimakhe sefika ntambama efonelwe esendleleni. Kuthiwa sebekhishwe kodwa kabasekho abantwana. Hayi. Ungizwisa ubuhlungu mntanami la khathesi ngoba umntana mina labantu abakhe khona okwakwenza nxa ebambobambe ethengisa kwesinye isikhathi uyakwanisa ukubancedisa abantwana laba. Khathesi ukusuka ekuphuma kwakhe lapha endlini angikuboni ukuthi uzaphuma namuhla. Ngendlela angayo khona pha. Ngibone. Ngoba ukangani usephelile inyanya khona. Uzaphuma njani endlini? Uqalise njani? Kodwa ezincedisa uyaqalisela ngaphi? Njengoba uzathi uyaphuma nxa ephuma phandle umhlaba lwana uzomnyama kuye. Umntana wakhe sokufakwe into ebulala abantwana eduze khona ngambe ngayibona ekuseni. Ingozi leya. Ayisiyo into emnandi lana ukuthi umntu ngathiwa kunjani. Hayi. Into nje yafakela ukubulala abantwana leya. Yaphana umntana. Angikwazi ukuthi umntana uyancedise kanjani. Ukuza sibili angani afuna ngikwazi. Ngoba vele ngazi bamenzeleni ngeke kulingane lo mntana wakhe kodwa. Hayi. Umntana wakhe hayi. Ngiyabona Gugu sekuhlungu kakhulu. Umntana kube umntwana bezimise ukuthi umntana mzakhula ngenzelo ukuthi. Kodwa nanko. Hayi kulungile Gugu.